لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mahuli mga katimanghuran, alhamdulillah, dari kami halugal wa ini maksud dumihil pangadjian kanyugatan insyaallah mangman amuin papagmanfaatun ka to sin mahasud si Allah in mga pangadjian ika bulisin kami waktu ini insyaallah. Ada pun yung maudu sung ta bitsarahon amunain nung ta pagsabar iban sin bahagian niya atau kan jinisan sin pagsabar. Naam. Muna mga katimanghuran, in mahasud si Allah nang daki ka taniyo in subay tuod kita niyo amuin magsabar sabab karna in manusia in kita di hababusin dunia ini way na sadya dapat pagdatungan kita amin panandas si Buddha panandas labay ding ha karayawan at tawagan kasigpitan panandas labay ding ha kasanyangan at tawagan kasigpitan. Dengan sebab ini magkaunahan ni manusia pa amin pagsabar supaya siya makapas tutukasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangta dungdungan in Quran mahamulya kakitaan ta in pagsabar nasabot siya kulang labi nakakasyaman piag balik-balikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta nabilang siya ni nisful iman hang tunga sin pag-iman karena in pag-iman duang kabahagi in hang kabahagi asyukru amunin pagsukur inikaro asabru pagsabar Allah subhanahu wa ta'ala. Bangta ta'rifan tawakan dihilan ta definition in pagsabar ini huwa habsun nafs amunalong nein amin pagangan mo hawiran mo in ginhawaran mo serta nabahagi siya nagto panagnaan sabrun ala ta'atillah amunin pagsabar hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala inigaro sabrun an ma'siyatillah amunain pagsabar ha pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala misam pabiyak diin in baya umuhu minang kanya asamantara pianglangan sin mahasud si Allah sa balan niya to sing ginhawaran in hikatu bahagian niya sabrun ala aqdarillahil mu'limah amunain pagsabar ha uno-uno na giyanta kay mo sinallahu ta'ala ding ha mga parakala amuin long ta kalilisuan ta at tawakan kahuhukawan ta. Naam. Ada po rin panagnaam amunain pagsabar tungod ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya mga katimanghuran in pagtaat fa Allah ta'ala aun siya kasigpitan nakalalamod aun kahunitan asam bahayang sadya dun haon laulon in ginhawabaran mo di ikaw makatug misam pabiya diin inamo in halok mo atawakan karo mo sin subo-subo asamantara timilahak na in bilal as-salatu khairum minan naum insang bahayang labi marayo ding sinamin magtug doon hayini atasan mo tumulahad hibin in karo asupaya hikatunay min pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyado hasabab sin pagsabar mo mga katimanghuran bangwayron kasabar sin manusia tanto akundi niya mahinangin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dami ka na pagpuasa pagpuasa yaon diyang kausin mahasud si Allah ding hapagkaon
iban sin pag-inom, iban na sin sumuok paasawa mo hawak to sin adlaw, sabab mayta inyon tutukasan sin mahasot siya Allah. Di nga siya bining pagpuasa, magguna siya kasabar. Inda akan pagpuasa, magguna siya pagsabar. Sabab bang mayroon kasabar si manusia, na tanto na sadya mahunit niya mahinangin ibadat pagpuasa. Sabab in tabiat sin ginhawabaran si manusia, di siya mabaya paghapdion, di siya mabaya pagwahon, di siya mabaya magsandal sin amuin long taka na napsuan niya. Sa sumakawa asamantara daakan sin Allah Ta'ala amuin di kau pahinangon sin mga nasabbution dun hay ni kagunahan tayo namin pagsabar. Kagunahan tayo pagsabar. Kitaon sin mahasot si Allah bang diin uno mapahalga mo ka in kabayan sin Allah Ta'ala ding hakabayan sin ginahabaran mo. Naam. Damikian hapag zakat ini. Bang wayron ka sabar sin namin hamuk manusia kaya anugharaan sin Allah Ta'ala arta balabi-labihan kanto mahunit niya hikatukbal in kawajiban amuin pagzakat. Sabab in pagzakat mga gatay manghuran bang kahibutang haalta kyugdan siya 2.5% in wajib pagwaan mo siya zakat inalta yaw. Ay bimana bang sopama aun hang kamilyon sin mo na in zakat mo halom sin hang kamilyon niya bang miyabot hang katahon haloman mo kulang labi inamin 2.5% kauhaan tag 5 nga iwo. Kauhaan tag 5 nga iwo. Yadto halahasin mo lang tahang kamilyon na bang wayron kasabar sin tao. Hadaakan sin Allah Ta'ala pag zakat tanto masigpit niya mga katay manghuran hitok balin kauhan tag 5 nga iwo yaon. Sigpit. Hangkan na imariman magkaunahan tod pagsabar. Asupaya kakausan niya hinangon in pardaakan sin Allah Ta'ala misan pabiadin in sigpit. Misan pabiadin. Misan pasulang haamuin kabayaan sin ginahawaran niya. Sabab tabiat sin manusia maikot, masubha alta, maibog siya alta. Na doon hay ini tukasun kau sin Allah Ta'ala. Bang amuin hikasacrifice mo in ibog mo halta yaon hadaan dong kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin pagzakat. Naam. So ini magkaunahan panandas. Iban magkaunahan dong pagsabar fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sinagi bang wayron kasabar si manusia tanto di niya mahinang. Pagpaglong ihirihilkin kauhan tag 5 nga ibo ini maropa isang piyagganag kapital habag usaha. Maropa dihil ko ahli ko. Maropa piyami mga tamungon at tawakan uno-uno na. Dahil sinihikad to sadya miskin. Subhanallah. Inbar iman mga katimang huran. Amuin yaadap niya in pamarat siya. Iwan sin pagsabar fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta kiya hatihan niya. In alta tiukbal niya ding hatiranan zakat yun di malupas. Gamman inyaon amuna in alta lugya ganya. Ada pun in alta yon haloman niya, hikawin niya di habawasin dun niya. In alta amuin kaya paminya pagkaon mahinang najis. In alta paminya tamungon inini mahinang dagmay hasusungon. Ada pun in alta lugya kay mo, sarta makatawang kay mo halom simpakubulan mo. Iban na hadarat sin Allah Ta'ala amurain alta kaya pag nafaka mo hadan kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bangyad to, parat siya yun sin hamuk manusia in bihad to. Batin alta niyon di malupas. Sa inyaon mapuso niya hadarat sin Allah Ta'ala inyad to, makaan kanya tumukbal sinamin zakat niya. Ikhlas habang atian niya hitukbal sabab karna kaya hatian niya di yaon malupas in alta niya di. Malupas pa in alta kaya niya sabab may nang najis. Ada puning kaya pag amoy nafakan niya hadaan sin Allah Ta'ala amoy yaon in makatabang kanya dito hadarat sin mahasot si Allah. Naam. Ini magkakunahan mga katay manghuran inda akan sin Allah Ta'ala pagsabar. Sabihan na sinagi bang mayroon kasabar na hangkan mahunit niya hinangunin
pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian, puas sinamin lang tabagsabar sin hamuk tao, supaya mahinang indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaunahan niya rin sabi namin pag-iman, pamarat siya, pangahakan, sinamuin, result sin hinang niya yun. Uno, in tutungbasan, tiyatagama sin Allah, ha ibadat yun. Uno, magsambahayang ako, magsujud, magruko, aun tungbas sin Allah, aun. Magpuasa, magsandal ako sin pagkaon, pag-inom, bininin hapdi, aun, tungbas ka ako sin Allah, damikyan aun. Impagzakat ko aun, aun mga katay mga. So bangyad to kya kahagad si manus, piaparat siya yan sin aun to hiwalik kanya sin Allah Ta'ala. Tungbas sinamin pagtabarro niya, sinamu inlaul niya, sinalta niya, hadaan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to, intutungbasan kanya hadlo akhirat mga katay manghuran, di maabot amuin, huna-hunaun sin manusya, ilingkat sin sulka. Wala ba bakas kikita sin mata sin manusya, di hadun niya ini. Maglibot na ko sin dunya ini. Amin magtoris ko pagka hula-hulaan, kumita ko sin mga lokal, long tabi mga malingkat. Halom sin dunya ini, di yan hikatapil hajambangan sin surga mga katay manghuran. Di. Puspusun mo na inamuin, lawakon in lokal malingkat. At wakan magpuspusun mo na yung imagine mo. Imagination mo. Mag-imagine ko simbya mga lokal malingkat. Puspusun mo na itong biya diin. Inabutan sinamin akal mo. Wayroong bayad to nakasibo. Haono. Hasul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pa mga kataymang. Naam, subang mo kya hatihan. Ba't ingkatan sinamuin. Amin laol mo yaon. In pagtahan mo sin kananapsuhan. Iwan sinamuin, pagdamusin, laong takasigpitan, hapardakan sin Allah Ta'ala, kiyahatian mo, untong ba sin Allah, makaan yan to hinangod mo. Amo yaon in mamulan sangkay mo, asupaya tumibot kau mag-ibadat fa Allah. Amo yaon in mamulan sangkay mo, asupaya in mabugat, gumaan siya. Gumaan siya. Amo yan mga katay manghuran. Sambil mabiyaksan ako mahinang naaddat tabiat mo, sambil amo hindi na ko magkaunahan pagsabaw sa mayta. Nasabab sin nabiyaksan ako biasa ka ula-ula, amo in normal na hakawi min pagibadat fa Allah. Naam, amo yan mga katay manghuran. In higarwa bahagi sila min pagsabar, amo na in pagsabar hapag maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diin. Muna mga katay manghuran. In ginhawabaran sin manusya ini. Atau kan in nafsu sin manusya amaratum bisu. In siya matagi mangdaak pahinang kangian. Matagi iban mangdaak sadya in kawayaan sin hawa nafsu sin manusya pahinang amuin hikamulakan niya. Pabaragala, makamudarat ka niya. Sabab, in kawayan sinapso si Manu, si amin duhulan siya. Way nung napagdali, si muda halal iban sin haram, bangman karulan. Way pagdali, uno in hitong basin Allah, asusungon. Bihani namuin, tabi at sinapso si Manu siya. Mangdag kay mo, pamuin kamumulahan, hika isa. Plus, in hikaruan niya, in syaitan, pangaringarihan. Inamuin, pangatan si manusya, iban pangatod niya, hatungod sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, pangaringarihan kanya. Sin syaitan, in mga kakainang hiyaram sin mahasot si Allah. In pangatod niya, sinamuin, long ta haram, amo na inamuin lang ta katibuukan sin kasaddapan niya. In pangatod niya sin mangi marayaw. O sin pangatod niya sin marayaw mangi. Naam. Dengan sabi ni on waktu.
Biya na sinlong tapagdungog sin music ini. Inyon matampal hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin Rasul niya. Hiyaram in magdungog music. Sebab ini ni kiaway da hadis, makapatubo sin ka munafik, habang atayan si manusia, biya sa bantun sin pagtubo, sinamin sagbot apawila siya katuan sin ulan. Bihanin efek sin kalangan. Daya sabi ni, matawad day sab, at tawakan habinin long ta, inamin panglangi kato sin syara, at tungod sin kalangan ini, matagirain bangsa ta magdungog kalangan. Matari. Labi luwa na yung mga kabataan. Naam. Kamaumuhan sinamuin cellphone nila, iwan sin kalangan. Butangan palang ta headset, pagkain manaw, hataas jeep, nagpapanaw high school, nagdurog kalangan. Aon magto sambil matug, yaon nagdurog sin kalangan. Ubos in mano siya, imbangatod niya sinamuin hinang mangi yaon, marayaw. Sarta masan nang sa kaula-ula imbiya mga amin kabuhi niya. Pabila siya nabiyak sa magdungog sinamin music, o magtumaliso sa magdungog Quran. Maliso siya magdungog sinamin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maliso magdungog sin nasihat sa bang music, subhanallah. Amiyat din kasusukan. Amoy ning pagyanon dagain na. Pangaring-arian ka niya sin syaitan in hinang mangi. In pangatod niya hinang mangi, marayaw, in pangatod niya hinang marayaw, mangi. Naam. Damikyan bukun sa jalong ta, hagkabataan. Sambil ha mga taumas. Ila sa jading ha mga kato, tani. Bang mabot inamuin long ta pagtiyaon si mga kaanakan nila na mag-order, mag-order sila amin organ. Sa kaulaw-labya sa pantunin pag-organ ini, lamod ding hasusukatan, ungsod, hausog. Ni makapagtiyaon, bang di makapag-organ. Amo yan mga katay manghoran. Isi masog mag-organ, bang magtiyaon, amo ning bangsa na to. Para halkya hatian tayo yun, haram. Haram mga katay manghoran. Haram. Inamuin magdungog sin organ yaon. Sabab music yaon. Ibang magpakayaon lang ta, kapanyapan, hipagkakalang. Matampal in hukuman mga katay manghor. Sambil hauno, bukon sa jaha amin organ, sambil ha mga hotel yaon, yatim pag-music. Yatim pag-music mga katay manghor. Ubus in worse pa rin di, amuin, yaon in babae mangalay, sang bayon si mga ngalang, ubus pangita-ngitaan sing kausukan. Nah, continue ko niya mga katay manghoran. Subhanallah. Babae, yaon magpakita sinjanggang niya, hataas simpalalihan, magpangalay, yaon pag-ulak-ulakan sin kausugan. Unin mga bihan. Unian adat si muslimin bihan, bukon mga katay manghoran. Bukon ini adat si muslim. Haram in hukuman. Bunal na inang iniadat sin kamaasan na to, sumagawa in adat mga katay manghoran, na bahagi siya nagduwa. Bang siya imatap hasyara, kawauntin adat sin kamaasan. Sabang siya dimugtol hasyara, na isampay sab adat. Di yan makadjari. Di makadjari, amuin singuran sin kita, anak apo sin nakauna. Naindawa sing kaibanan, hangkan sila kuno biya mga maglami-lami, mag-organ, lang nila, bukon bay sablong niya in kita, naraak day sab sinaka, matawakan jiyari ray sab, sinaka mata maglami-lami, aparakala pagtiyaon, pagka paminsan-minsan da isab, ini magjato, paglami-lami hanta, sabab jiyari hakama, haparakala biya sim pagtiyaon, maghambuok, in usog iwan simbabai, para kala amuin kakukuyakan sinamuin dua magtiyaon iwan sin kampong, amuin paono ning pag-organ. So unin ni kajawab ta dito. Muna mga katay manghoran, bunar sad to in hapagtiyaon makadjari kita maglami-lami, magkugkuyag. Sumagawa bangman in pagkugkuyag, di siya lumanggal hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makadjari ko maglami-lami, bang maning paglami-lami,
Di siya dumugtol, hasyara, sinakam Islam. Napangaso, in pagkalang yaon, in pag-organ, in pag-music yun, way yun nakarugtol. Nakarugtol siya, mga katay manghuran. Karugtol siya. Naam. Amoy ni in sakit kimukugdan kato tenyo. Habang atud taatawakan biya sa kaulawla, halalin hukuman. Nahinang naaddat tabi at singgita. Inamin para kala bihay ini, sa kaulawla biya bukun na haram. Na amoy ni makasusa mga katay manghuran. Naam. Hangkan subay inamuin lang ta bariman magkakunan kasabar. Sabab biya na sin agita kaina, in syaitan, pangari-ngarihan kay mo ini ng mangi. Impangatud mo si mangi, marayaw. Ubus imarayaw mangi. Amo yan mga katimanghon. Dahil nga sabab ini, awan din dilang ta amuin hikatabang. Hikatabang kay mo, asupaya ma-apply mo inamin pagsabar, hatungod sinamuin, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan, supaya amuin mahinang tatawangan kay mo, kumusog in pagsabar mo, hama siyat piyanglangan kay mo sin Allah ta'ala. Panagnan subay mo dungdungan, ang nadharu fil akibati wasu'il masir. Subay mo aturon. Bang uno inamuin haulian, sinhinang mo yun. Uno in resort, sinhinang mo yun. Uning kangian sinamin katudjuhan, sinhinang mo yun. Bang mo yun hinang, inhiaram yaon, uno bahain, panis min kako sinallahu ta'ala. Subay mo yan to kita. Asupaya, before ko maghinang sin mangi, sin haram, makapanali-tali ikaw muna. Makapanali-tali ikaw muna. Kitaon mo. Sabab may ta, inhinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala mga katay manghuran. Apabila di ko mamaap sin Allah adlaw akhirat, wayron paghulaan duwing bang bukon narka. Bang bukon api narka jahannam. Naam. Daya sabiya to kitaon mo, bang una in panis min kay mo sinota, himinang ako si maksiyat. Uno ba initong maska ko sinota? Biya na si mga magsina ini. Biya na si mga mag-inom alap, manganyaya, mga waalta sintao, mamuno pagkahi, awayron kapatot. Bang mo inihinang, unin tiyata ka makay mo sinallahu ta'ala daw akhir. Hangkan, suway mo ini dungdungan, iwan suway sabalan, mayta. Mas magaan, insumabal kaw, ahinang maasiyat, amin kasusuwakan sin hawa nafsum. Silong ta para kala zinayaon. Siyabalan mo siya di hinangon, mas magaan yadto, sandalan mo na, di ko huminang, dahil sinamin magsandal ko sin kayo halom sinapinar ka jahannam. Mas mabugat iban mahunit tingga dawa. Di kasawalan inapinar ka jahannam mga katay mga hara. Dahil sabi ni, mas magaan sumawar na akaw, di ihadon niya, di ka huminang, dahil si magmuhinang, nahuno, hanar ka ko magsabar, singgayo, mahunit mga katay mga hara. Bang mo biya mga bandingon, papagkumpiron, inamuin kasaddapan tiyo-tiyo dadihadun niya. Ubus in result sab salama-lama, halom sin apinar ka jahannam, mamugat inyaddo. Dahil nga sabab yan, ini, mas makaan sabaran mo na eh. Sabab, bukun ula-ula inapinar ka jahannam mga katay manghuran. In pinakamabawa na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinaka makaan siksa halom sin apinar ka jahannam, amin hamug tao, pasulukon siya sin amin taon pa hinang ding habaga kayo. In taon pa yaon, isuulog ba ito basikin niya? Pag suulog niya, magbukad ka din utok niya. Magbukad ka din utok niya. Subhanallah. Parahal, inlayo sinamuin. Taon pa, madto pa o, yadto hasikin taon pa. Amin taon pa hinang ding hakayo, yadto hasiki. Sa magbukad ka din utok. Nabang sa ba may utok magbukad kad, may kanyari, lang tadapit pataas. Malayo pa siki, biyarin nin lungon-lungon mo. Biyarin nin tinay mo ini.
na mahansol siya mga katimang huran. Mahansol. Sabi ta sin Rasulullah sallam, ahwan adab ahlin nar. Amo na yung pinakamagaan siksa halom sinapinad ka jahannam. Nabang mo kitaon, pinakamabisa mga katimang huran. Aun hambuk tao, piyatawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw ini, amuin nagdulwaya sin hawa nafsu niya paharam, sindi pa siya hadun niya. Yusal niya in ginhawaran niya, in alta niya, hakatan kana nafsuan niya pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdulwaya siya sin nafsu niya, nag-enjoy siya sin kabuhi niya. Diulan niya tuod in nafsu niya paharam, di pa siya hadun niya. Sambil siya miyatay, way nakapagtawad, ipatawag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpatawag ka niya, ang basya hilugom hangkasasaad. Mga hangkasekan niya on, khamsatan wahida, hilugom siya hanarka, ang basya tangsuon balik. Ang basya tangsuon, dahil hanarka, ang basya asubon. Long niya, suy-suy kau kuno iya kau ipun. Sinamin kasagdapan niya na murid tuhadun niya. Suy-suy kau. Uni nagisin daw ini, Wallahi long niya, ya Tuhan ko, sapahan ko long ya hakatinggihan mo ya Tuhan ko. Ya Allah, wayroon tuod ako na kananam kasaddapan didto hadun niya misan bihang ting. Way ako na kananam. Parahal, insiya, napupod sa dyaing kabuhi niya di hadun niya, hapag duhol sinahawa nafsu niya baharam. Pag-enjoy niya di habawasin dun niya. Usmayta hawag to siya ya subo sinallahu ta'ala inamuin jawab niya, ya Allah, wa ito na ko na nakananam kasaddapan misan hangkari dito hadun niya. May tabiat dun jawab niya mga katimang horan. Hasabab sin hangka sa saat, hasabab sin hangka sekan, liyo gum siya palom sin apinar ka jahannam. Kaya na naman niya hangka sekan imbisa sin narka, kaya lupahan yung kasaddapan niya nam niya di hadun niya. Kaya lupahan mga katimang horan. Ito ang kasikan. Usang basya, hilaro, parumpit, sinapinar ka jahannam. Ito ang kasikan sadya. Di na bang salama-lama ka. Halam sinarka. Hangkan, magampa, sawalan mo na inhinang mangi. Amin di mo hinangon, sawalan mo na, makaanyad to, maluhay, dahil sinbang mo hinang, magsabar kaw sing kayo, halam sinapinar ka jahannam. Masigpit mga katimang horan. Masigpit. Intaw narka, misan ba sila long ta naguulak iban sin nagduruhong siwo din sakit. Sambatan nila sawaun alayna ajazi'na am sabarna mala namin mahis. Sibo da kami long sin mga taw narka. Tumilahak, sumilawak sin sakit. Iban sin nagduruhong na sadya, mala namin mahis. Mayroon na gamgaman sin hapdos. Sibo din hapdos mga gaday manghura. Sibo din hapdos. Sambil piyangayo nila ha, malakuz zabani. Amin tunggo sin narka, ya malikul yakdi alina rabbuk. Nag-iso ni mga taw narka, piyangayo nila, ha malakuz zabani. Amin dahil mga malaikat tunggo sin narka, ya malik, pangayo apatuhan. Puspusun niya na in siksa kamo, minsanun niya rin siksa kamo, amin bang magato full blast na namin siksa patayon niya na kami, okay na bang malong yung mapatay na kami. Sab amoy yung masigpit mga katay manghoran, inalam sinarka misan pa kaw tiyo mo napirit inamin biya mga jasad mo ini, di ikaw mapatay. Sabab ubos ning kamatay. Bukom biya sindiha dun niya, pabila intaw miya matay na. Misam pa yan tiyuk-tuk si unog mo. Di niya nakana naman insakit. Sabab miya matay na. Bukom biya sinhalom sinarka. Misan bakaw, nahansul na. Amin, way naunod mo. Napupud na sing kayo, buhi dakaw. Tiap-tiap, amin, mahansulin uno, di bang pais mo gantian na isa. Kullama nadijat duluduhum
baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Asa kahaba amuin mahansulin gimpaisan nila gantian na mo ni sablong sinallahu ta'ala pa isdugaing asupaya kana naman nila tuudin adhab. Di ko mapatay amuin masigpit. Salama-lama ko magsandal sin kayo kabinsanaan halom sinapinad ka dyan. Di ko mapatay. Hanggang biya ngayon nila malagos sa bani pangayo apatuhan. Hipudlas niya nalogin siksa. Puspusun niya ni siksa kamo magminsan mapatay na kami. Sa di yan tuduhulan kanila mga katimang. Di yan tuhirul kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan mga katimang horan, kitaon mo. Bangko huminang sin maasiyat yaon, dungdungan mo marayo. Uno in punishment ka sin Allah. Bagbinihina. Masigpit. Apinar ka jahannam. Magampay sa bago sumabar na di na ako huminang sinamin haram yaon, sumawal na ako, mas magaan baga ako imbihayad to, mas maluhay, dahil simbang kuhinang, halom nar ka ako magsandal sing kayo, masigpit. Masigpit mga katimang. Hika isa. Hika ruwa, amin suway mo dungdungan, before ka huminang atau before ka makatali, sin maksiyat yaon, al-haya min Allah Ta'ala. Subay ko maluman fa Allah Ta'ala. Amin, nagpapanjari kayo mo. Nagdihil kayo mo ni'mat. Sarta, liyan niya ko maghinang sin maasiyat. Subay ko maluman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpapanjari kayo mo. Nahinang ko hambu ukmano siya. Hasabab piyaon ko sin Allah ta'ala. Piyalahil ko maripadun niya. Piyalahil ko maripadun niya. Ubus dihilan ko ni'mat. Naimbang asumura hindi. Makakauskaw amuin sumulang fa Allah Ta'ala. Sinin Allah Ta'ala amin nagpapanjari kay mo. Nagdihil simpang atod mo. Nagdihil simpang dungog mo. Nagpapanjari singkatan. Tilawasan sing ginawabaran mo. Pagubos, inhibalik mo fa Allah. Sumulang ko kanya. Magmasyat ko kanya. Sinkikita niya kau. Hain-hain ka lang ta magkamutang maghinang si masyat. Dumiban sin adlaw. Kaingatan ingkatan kignot kahibal mo. Di ka maluman fa Allah Ta'ala. Amo yan mga katimang horan. Nay mano siya bihaddo. Amin ubos siya piyapan dari sin Allah Ta'ala. Dihil kanin ni'mat. Sarta yanog haran siya rijiki. Ding naman hakadagat-dagatan. Iban sin di hagin lupaan. Piyakari siya pa dunya. Mag-inom makan siya sin ni'mat sin Allah Ta'ala. Ubos inhibalik niya. Initumbas niya fa Allah. Magmaksiyat. Sumulang ka niya. Inbihad to mga katimang huran. Aming pagtawawon lang simbaha sa Tagalog. Walang utang na loob. Walang utang na loob. Naam. Hanggang suway ko maluman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo yan tudungdungan. Sabab impiyag maksiyatan mo yan, nagpapanjari kay mo. Naghinang kay mo manusia. Sarta kita awa, atura in mga tao mangi. Atura in mga tao kriminal. Atura in mga tao amuin naghinang dusa. Bangbiya din in pangatud kanila isabsin manusia. Bukun marayaw in pangatud kanila. Bukun marayaw in pangatud sin mahadja na hataw mangi. Bukun marayaw. So tali umuyad do. Bang ko naghinang sinihang mangi. Bukun maroin, ibisara kay mo sintaw. Bukun marayaw in, bangatod kay mo sintaw. Hindi nga sabihan to, hali in paghinang masya. Na, yan to inihikarwa mga kataymang horang. Amuin, sumabar kaw ha, masyat piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inikatunya, jinisan simpagsabar, as-sabru, ala aqdarillahil mu'limah. Amin, magsabar kaw, ha mga pakadaran, piyadya tuking mo sinallahu ta'ala amin kahugawan. Amuin, mangdihil kasusahan. Naam, sabab, in kita manusya, sa lugay tadihanun niya. Ayron dapat, in kita ini, aun sadya, panandas, iban tutukasan ding Allah Ta'ala, pajatuhan niya rikato tani.
hanggang magguna kita kasabar. Biya diin. Sambatan sinfarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Tanto tandasun na mo kamutuon. Daing hamuin buka. Biya din yan to. Hati niya kita on bangisin kabukaan mo. Allah Ta'ala to pagkihumano siya. Waljo. Iwan sin kahapdi. Ay bima na kamiskin. Panandas kayo mo sin Allah Ta'ala. Kita on man ko di magreklamo fa Allah Ta'ala. Sabab on din ka mga manusia. Sabab sin kamiskin na mamung sila ligaw fa Allah Ta'ala. Ya Allah, may ita na kami ni. May ita mga kafir yaon, nagsisilik pa isab kay mo sa balabi-labihan in alta. Adapon in kami ni, numadlaw, magibadat, sumujud kay mo, mangayo-ngayo kay mo, may ita na inibya, isang kahig, isang tuka, in kasigpitan. Inya, wala siya, nakasabar, hamin, panandas kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naam, hangkan, suway mo, talion, in kamiskin, inyan, ding mga tutukasan sinallahu ta'ala. Kita uning kasabar mo. Kita uno pa, wanaksim minal amwal. Karagdagan in mga pangalta. Magkabi ang mga kianugharaan sinallahu alta, doon na ka maigin alta mo yaon, doon na ka masunugin biya mga dakangan mo, at tawakan barang mo, at tawakan uno-uno na. Wal anfus, iban ginhawabaran, o mawapat, ding mga kalasahan mo, anak mo, taymanghud, maumaas mo. Uno pa, wathamarat, iban mga bungang kahoy, ay bimana, karagdagan inamin pagharbis, bukom marayaw, inamin tubo, bang biya mga kabon mo, di dumayaw biya mga tubo niya, na ininikatan, bita si mahasud si Allah, tatandasan denggan. Wabashir sabirin, haduhulan sin ayat, pakuyagay mga sila nagsasabar. Alladhina idha asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Amin mga sila, pabila sila kugdanan musibah, inhipamong nila, inna lillahi, bunarto din kami, dingha Allah, bunarto din kami ha Allah Ta'ala, ibimana ipon sin Allah Ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, iman bunarto din kami, magbalik naman to kami. In kita ipon sin Allah. Ipon sin Allah Ta'ala. Tiap-tiap ipon, pagbaya-bayaan kita, sintag ipon. Magbaya ka, tintag ipon. So, inwajib ka to tan yung mga katay manghuran, sumabar. Hauno-uno na, kaya handak ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya gumaan ka to, in mga amuin musibah. Tutukasan, hibaratong ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sarta, biya din naman yan, inagasabar ta. Bangaw na mo yun, hiparatong sinallahu ta'ala. Dahil nga mga, amin kalilisuan ta, kawan ta, at kambi mga problema, muna, subay mo ingaton. Subay mo parat chayahon, in kada, iwan kadar sinallahu ta'ala. Uno-uno in jumatu hamanu siya. Uno-uno in jumatu hamanu siya, tumtumain yan kaya sulat, halawhil mahfuz. Inyan kaya susulat, halawhil mahfuz. Sinjumatu yan kayo. So, biyabay ta si mahasud si Allah. Ma asaba min musibatin fil ard, wala fi anfusikum, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allah yasir. Wayroon kumugdan musibah, hagin lupaan, iban hagin hawabaran niyo, buat malingkan inyan, yadto kya susulat ha kitab, halawhil mahfuz, hawala pa yan napalahil sinallahu ta'ala. Hawala pa pialahil in musibah kayo mo. Kaya susulat yan. Sin jumatutun siya, hawak tu yaon, iwan hatampat yaon. Jumatutun siya. Sabab uno-uno yung kaya sulat inyan, jumatu, iwan lumahil, ha uno-uno waktu amuin, lang ta, kaya tutat sinallahu ta'ala, halawil mahfud, inna dhalika ala Allah yasir.
Bunarto din damikyan. Ay bimanin pagpalahil. Sinamuin musibah. Sin kaya sulat. Hamano siya. Inyan nakalanduin luhay fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalando. Naam. Yadto, subay mo parat sa'yo unong-uno kimugdan kayo. Inyan kaya susulat na. Dahil sabi ito, subay ko magrida fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ko magrida fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haununo in kadar kayo. Demikian, subay mo dalion. In Allah subhanahu wa ta'ala. Jajanjian niya sulga. Jajanjian niya tutungbasan halam sa surga. Isyusi namin magsabar. Hakihandak niya. Isyusiin magsabar. Hakihandak niya. Sabab biyabay ta'sim mahasot si Allah. Wabashiri sabirin. Pakuya kay mga sila nagsasabar. Alladhina idha asabathum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aming mga sila bangkugdan ng musiba. Inipamong nila. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Sinanayadto in makasuko. Sinamuin. Salawatun min rabbihim. Yung salawat. Sin salawat ding hatuhan nila. Iban sin ulong ding hatuhan. Unin salawat. Ato kambya di in magsalawat. In Allah ta'ala haipon niya. In pagsalawat sin Allah ta'ala haipon niya ay thana'uhu ta'ala ala abdihi fil mala'il a'la. Amo na in pamantori sin Allah ta'ala haipon niya didto ha mga malaikat. Ipamahalayak niya, ipagbansag ipon niya. Amo in nagasabar ha piat ratong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Iban sila na ito yung mga tao amuin kaya hidayatan sin mahasot si Allah. Demikian hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Munar tuod inamuin lang takalaggo sin tutungbasan at tumbas malaggo doon haamuin kalaggo isab sinamin tutukasan. Ay bimana in tutungbasan dakula doon siya himutang sin Allah ta'ala hatutukasan dakula daysab. Naam. Damigyan din ang mga barakala, amoy ni katawang kay mo, supaya ko makapagsabar, suway mo ingaton, bangon kasigpitan, bangon kasusahan dumatong kay mo, o day sab kasanyangan, o day sab kahayangan. Bukod niyang biya mga kasigpitan na sadya. Sa babiyabay tasin mahasot si Allah, inna ma'al usri yusra. Sabon na tuod, in panaiban. Sinamuin kasigpitan, amunain, kaluhayan. Muning kaluhayan. Biyalikan. Inna ma'al usri yusra. Munar tuod. Inaminta iwan. Sinamin kasigpitan. Amunain kasandangan. Amuning kaluhayan. Amo yan mga kataymang. Iban subay mo tumtumon. In mga musiba. Amin piyara tong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna in ni'mat sin Allah ta'ala kay mo mataon. Bangso pa mauna mo in lang ta anak mo mga tuyaon, kiyawa sinalaw talay ng buhok, magsukur ka, umbay sab kiyapin sinalaw subhanahu wa ta'ala. Naam, at bang mga ginawawaran mo, lang ta naigim biya mga hambog pangatod mo yaon, inyan, umbay sab kiyapin sinalaw ta'ala. Misaning kaymanan yaon, nasobra pa inamuin, panandas piyara tong kanila sinalaw subhanahu wa ta'ala. Sobra pa. Bangso pa maong kimugdan kay mo musiba, ginawabaran mo tumtuma mas labi aung panakalan din musiba din kay mo. Mas malaggo aung pamusiba piara tong kay mo sinalawta. Biada sin kamiskin bangkaw amuin nagmasusa sabab sin kamiskin tumtuma mas labi aung inamin kamiskin din kay mo. Mas aung palawiin kamiskin din kay mo. Ngayon sabi ito magkapagsukur ka alhamdulillah. At inya aung pa isab ni'mat kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataymang huran. Naam. Dahil nga sabab ini na amo yadto in dahil nga mga jinisan sinamin pagsabar supaya kakausan na to amo in aplayon ataw kan bogbogan in pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
sarta kalayuan in mga piyanglangan si mahasud si Allah, mapuso na to in rida si mahasud si Allah, haunon na iparatong kato, bangyad to na apply na to mga katay manghuran, na madawhat na to in kasanyangan di naman hadunya, labi awla ha adlaw akhirat, insyaallah. Patubtugon na mo di in nasihat sin kami, murah-murahan bang man nagmungfaat, in mga kabtangan yadto muna nagbisara mahuli kanyugatan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.